Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijo kakaraha ikosi kwa lewo ubiri rehane ja rejei haroma zerezo zahali bangu la tulinu rabeshela marhaba ima watwania wala harma mjiwaezi wa hatu wapari hulawana nosuja wa ufanya nikawa yote mara handani haukaya athumani ne zibaraka zahe ranza kantar mema ndailata jehonda kajabir harma mlango harma aeropororo hashahadiri madirishani na mishanani abengwe kejarishanga za leo sha ikawa jibur tojarbeshi marhaba ula hamba ukangujo harma msira juma wa hawa komori hariyaje ya swali zemba abengo mamba ukakutsina plasi hunu abengo wanazinkada pembe wahahe washashi walo hunu wamba ukaharengu ujo huja mono kema watwania wakarmazena tsananta za mji wa pari wajitekeleza harma msiri wa juma wa la kornevu mwamba ukangenese ye yaje kaja subuti ya huromdu wahimi wana zikababa ukabanu ngabo ndo atoje fasiria mrumbaba wahamba mbabaya eni banu bwatsaho amani bahiya mrumbaba ngeya bahi wale mwaka waona wala olati wandu wa baba wala uhamba wamezi wa daula wazulu komor wardu aja wazulu hunu ngwanzao ila mnantaho mbabulo komori chawado hunda mnasehemu bala ekamone zimajizila harmwe mijia hao wala ndo wamezi wachafu wala hata ngedumkini wadata wakemakulo shari hunu na nyinga monao ezijiriyu hataba hayinu ila serse bale eroli hayo injinda ila des violences ne crime no wana hindena tatsaila bahinu ngabondo wesunduwa monata junaidi ne svejende wakaenda wasunduliwa no mru ya retewa tabu usunduwa haretewa changu joro habiesha wewe ngojoka irewe hauka ezitwa za uhendela zozili resheji hadisha junaidi ilo kafabo liwali abengwe rehurambuwa na hiyo ndero li ya heserse banu hena mdular masase lazima yafanye action ya heserse wiyo donc zuna kanza nenjezi hafubi ya ukanyi wanazika baba mwamba kangujoje aswali kornevu ya tuhuja na yoke jajo mkiniha ukajinru fasik dhalimu kufar utina dini maana hata zila dini azidunga bala zila tozidunga shaka kaja zisoma zila dini za kritea zidunga uo hata urengwa shahidi ukarengwa bahanu fatuze mjamba ngutende ya rege wandu fatuze mrule na mikoba ya kojo na kushuza maji iwono arende ebengo na kanza nimwambie uka Athumani ne delegasio ya aho na msihenisi maudu bawa komori walo harume Faransa pia ngwatoshelea nao nisi maudu hamakara ne daula Faransa wawaka utamsada wazenti zero kwa jawasa ide securite ya heje olimpiki ya kahandiswa leo wao oli ya kwa jajoranse za hao wajua wado sunzo hana makuloshari abengo mbabena kanza mwambeni bwa komoro hambangu ujengenaje za tubatungare jao shezora kanza rambi rutijo danganyi haruma wakati wa utekeleza zitendwa yekathumani ekaito kathumani asihinisi huja harume eshiwanza shijoka uswali wa zemaitiza hatu eka haja kabula bahiyawo ngebidiu
systemu daila namna wala wandu wakanza wawe mtume maka ngebidiu wandu watsozingiza pia kebohare wandu warambiyo hamweja wa mwenge hena mduja kazemanyo yabo ya joshinda raye remagarde koro re delegasyo yahe ya wandu wao ngo harma plasi nzima nganza uritsoa zingiza hamweja baisha zemaitizi wa hizija zemaitizwa mwabioni bemba biza nrabu za mafundiza nrabu za kimezi hizo walonda une serikali ho wanu watunga usomezi ho dingoni wandu wala wafuma zahidi hene mndu ya fashahidi bahiwo yeka hosiwa yeka kafaniwa wandu tomrenge hali ndailawi yo wende wa mtihi bahi ikamwenda mwa mahamira rumine mundu wa mtohunda ile namna mwamehanse mwamlaza ndeheli mtungo muhunda ye ardhi yoka ilimru yafa ijihadi abengwe wandu wao rendura waswalie maudu ya maziada ya hatu shao wahisangwa harma ze ziarde zambeboni jaboko ya izindu zibalo makesini uja yabo iyo hadisi shanongodo zeroho zihisa zirengwa zihezi wa hojuyu hata wakati wanda wajukainda wanjaru maze jade zambeboni abengwe rekazi wa hizija rekakaja wahi na shio wakati na uo ekaka joza hajanizo ekazi wa hizija sha aksiwabo lazima hofanyi hanga jofanyi na tozingiza hamwejae gawa lale hula onroa wakewa joka ufanya mission wakewa joka usihana na wala wadunga nao na wajoka utahawa wawani mbonko abongo bidilo wake mapresident babano wakatinda unu abengwela uza ujenisi maudu bobo athumani ditsotima bawa komorimbo wa yabongo ulindao manari uhutajia muda mwingi urija wananyaswa jaro por mara zinjo kwa jo parisa abengwe kale umojo kaula ya mtana nso bangaro ulindao bahufanyo msafara wa mruka rajei ndo msafara mwiso waho na mbari makoshi ndo msafara wa mruka rudi msafara wa ufanye safara leo yonde mbabi na kanza na shaleziza cholotu siku wa ufanya video sha ikawa ajibu rebeshe marhaba wananyasi wa para salamu alaikum Fardin rimbeshale marhaba ne jeste mwafanya riwona na zikanda pembe wa vazan kanduza marashi leo ndo za watozibi wanyiwali waremwe mzimba pale abango wakahi hajeze kuzi haya ndo atanganya na maudu waje nisi waje wao nezi juchiri abonda bonenda ntuka mleleo shabo ntuka ujanifanye remerciement yaishe tunda mwashifanya leo na sirika usuive video ne juma hata ijehonde rimbishala marhaba hata mara 10 Nizmula jale vatu do shindare refanya hamanda zila shamujale kele onde ndembana ya huisa inshallah. Wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamade elimto wasam matuzujua mfanyar mwemi safara almuradi ngebidiu iner 13 ondwa ondrehi hoka yeswala ngaifanyi hao 14 mabengwe haina ondwa lo hule na lo karibu na mwesheleba kabati urate donc izonde habari kanzani mweshelezeni gamina furaha hizo naona leo harma mjiwezi wa pari marhaba menji very good wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.